Saya xin parang apa yang sebagai pi, syukur ni YouTube channel ko juga. But ini kepor ngan hikai pi halor ki chord substitution. But kum dong ilaban, pedan kami di chord substitution. Dia ningkong ngin hap tip shwa, ya kita ki relative minor kan kampen suk ini relative minor. Dia relative minor jong C di A minor nang ta jong U F di D minor G di E minor. Tingin pe yang tu ya kan ke scale jong C D E F G A B diminish in E try to diminish in pe gini C D E F G A. Tiang tu ngilaban E bau ni di D minor E minor E minor. Kita lightly E minor lightly major. Dia kani kamu bagi relate ma relative minor kamu bagi relate lani kia day u C u day but u E minor u F u D minor u G but u E minor. Dia day na kani kedur ngilaban substitute di chords. Kamu nak jaka jong new major chords C ngilaban substitute do A minor, jaka jong F ngilaban substitute do D minor, jaka jong D ngilaban substitute do E minor. Ma ti namar balik ngilaban substitute di kani ti ngini page menta shikmat. To. Menta ngihaban tip ikataka. Iktaki common tones ma. Common tone. To. Common tone nuksangan IP C E G. Đây, nhiều kini ki notes ban yo ayo tau major chords đây C major chords. In pe ki notes jong u E minor pada A C E. Tiang tu pen E ni u C E ban ni u C E yang ni pi. Kini jo. Kini kita ki common tones. Nak kata daw ngila ban substitute do A minor ya u C major. Ngila ban substitute. Tingin ni page mentai ya u in page mentai u G B D. D G minor, G major. But you E minor, E G B. Then you G B hang ni ro G B kidan. Kemud kia relate. Mau kia dan ke common tone mau. Di hang tang ilaban substitute you ni do E minor. Ya u G major. There is a way. F A C do F major tingin pet you D minor pada udan D F A tingin F A haniru F A tipin E gitu ki common tones hang tu di nak kadau ngilaban substitute di chords ma ti ya kan ni kom substitute di chords ro ki ju chord kani kom ka diatonic substitution. Diatonic substitution. C D minor E minor F G A minor B diminish. I shout to ma sharot. T P E M tu Beling chord diatonic substitution namar baki day ben nakaju ke scale jong new C jong C major kidan hapok C major scale kini barok ki chords kidan hapok ani ke C major scale takadau kilong ki chord ro kataka diatonic scale lani kataka diatonic substitution dia nganchu ainuksa pitem progression C A minor F G. Ma,
Shum ta fitem ne chord C, A minor, F, G. Thì qua bên phần khám standard khẩn điết ngay lẽ nó tem C, A minor, substitute nó in F major do D minor, selection G. Kita ada nuksa. Ni tem C, A minor, D minor, G. Tiang tu ngila ban ngau tu kumno ban substitute di chords. Ti nang ta de pila ban substitute ang turu shum ta la pitem yu shum ta pitem C bang G nang ta C, G, A minor, bang F. Ti pila ban substitute ang turu pila man yo no pibot no do E minor nero. C, E minor, A minor, F. Pila ban liam taru. Tehani kedur kiat kini ki chord substitution. Te kani ke tang ke diatonic substitution. Te sa koi ka video pan ngan sabatai ya kata ka secondary dominant lani kata ka secondary substitution but ka diminished substitution. Ti kini ngin sele ha koi ka video. Kuble shibon.